Haga jingyele bante lakam nya ka jingnya kali pathar nalor ka jing bembut iki kindon anya kali. Ki pulit penyat kali jong kerib ho district. Haga step jong ka shipho terik uyayong arajar arhusan. Kila penlong nya ka jing kenra kali hagi surok ba ka district. Haga ni ka jing kenra ki pulit kila yok ban bat ya bon teli ki kali ki bakit si ki bakit ru iki mar baparat put nalor ka jing lap ru ya ki ba syok hau yang haga por bakinya kali bat syak dan kunaru kat kum kikindon an. Ha kabaka jing syak dan kuna kabalayo ban lum kalakot syaka ar lak kendai pu kendai hajar tingkah. Haba keren jikilat patai kubor na kalyang uba Liam Gori Ingti Sub Inspector ula ong babun sin ki banyak kali haga por ba syok khau yang kawan ra ka jingma ki weipan mat kum ta ula kintu baki dai ban long ki ba husiar bah. Nalor kata ula ong ru baki kali ki bakit jingkit kim dai ban kit palat put. Namar kaniru kan wan ra ka jingma yakin nong leit nong wan. Foi lá no macete? É o macete. Habis kopi matang. Ini mana? Pukul. Cek drunk and driving. Kalau pukul. Kita थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है तो फिर जो पूरा pinta apa ya तो पक्का होगा हमारे Dari segi ni penlong ka checking ya kini ki kali ni penlong ka traffic branch ban checking ya ki kali ki ba mata ini ki bakit seat ya gitu itu ki bolero ki pickup gitu ki bakit ya ki seat ki batam chadin ba shakmat kata kabuk bajing ma ya ki we ki kali babut chadin kamtam kapor min but ni check road ya ki driver ki ba di buat kapun sin dala mit ki driver ki ba shagi buat itu kabuk jing ma ya ki we ki kali ki ba bayat ki ba ya kini highway kumta mindasi ni penong kene ka checking dekat to katne ki driver ki don ki ba ni lap ki ba dikian but mrei tang kini ba kit seat Andrei kitu ki turis baro hingi checking taxi tak bangilap don ki ba dikian pakai por ba ki ya kali kumtangi na traffic branch aga jing alam jeng ni IC jungi ni check apa ngila ni apa untuk ni sedang nadu por new baje ni sedang bun ki bang ngilap ki ba dikian ki don kumta nomor ban light kano ka jing ya accident naman ba bun sin kini kisngi bun ki ba ihi ba yap accident ki ba bun ha kini ki national highway na kata kalau man like kini ki jingi accident jingi ambun sin ga yalam chaka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki ba niat turmur ke bun sin ki ba niat turmur ga yalam chaka jingdu ya ka mensin rate makundu mensin rate kunta ni naga report police ni check mana ni jaka kuntam ni traffic police rompak kalau pemeng ni bangi ke kam jumi jadi pencek ke kunta ni ke kam jumi kan pengila ni check ki tadi kuntam mereka itu di tadi paket pasian dek kantor kini ki skuti ki banyak skuti ki baik dar ke juhi bunsin ai awareness program bagi dia ban hong ki helmet bantak ki helmet banyak ki bike ni ki scooty omdei tangi ki banyak hendrai ki basong hadin ro komju hi bonsin ya na SP jungi ki ai gini ki helmet nila sam taki katno south spot south spot tali nila sam ki ba kin hong ban long ka safety ki hendrai bonsin
Ibrio hakupor bagi ai ki awareness program bakin pong andai bonsin ki bun ki bom pong na kata kada hateng hingi check tu nang ban lai na kono ka jingya accident ka ba ki ya bri kita hi polis kan kita jingya ni kata ka bayalam ni in charge ni bat ka jingi trelang bat ki bar ke staff ki jingi bagi officers bagi don traffic kita hi omte kan ka tang si jaga ki check ba ro kan ka jurisdiction ni Normally, buat sila lagi kiap accident kira kampun sin ki bompong halmet gitu. Nang ta ki amtam ki kali ki truck bayang kumar kini ki national highway. Kapadon kini ki robo di ulan beli. Te bun sin ki bayang hang tu ki yot sya po kali. Dia ki tu ki driver ni syai ai jingsneng ya ki ba. Syai hika ya ki ba. Umdei benyeng ha po jung ulan beli. Ada ki kwa ban yeng slam na ki kwa ban shed emo mar ki wa na kalen tiki ba jingai de ni ong ki ba kin yeng ha jaka ba compare kaptam kini service land nang ba baik na kana bon sin man ka si hing elap men si ban mi ki ba ki yeng kum ta de chai be ye ki anda ting tek pada ni ai ka jing ka awareness ni phain ro ki ba kim de ban rumah de habang kili ki yong ba kim tip de ni pa ding kili ya ki ba kum la kim tip ba pio license kata kemot ba ki do ki ba yo license ki de ki ba long professional ba long ban ya ki ni national highway ba ki ya ki truck ki heavy vehicles ma de ndai ki ong ba kim tip de ya ki ru ngi ai awareness program ki ba kim long ki ba kusiare ki ba kim dei ban yeng kumar Haki national highway baru sudah kumdai tak menunggu ni owi kiro pa national highway kita baru juga di national kumtang ni ong ye ki nila sedang lakat arlai penai hi kumto ni take baru national highway ni ya patrolling ye kumto tenda ngilap ye ki tengi ong ye ki ba kimdai benjeng kita panlai na kono micing mensau bunsin hi ki ba men kini ki tayo wala dia bro idon ki beri ki ba accident ki ba shoot and rak din ite ko ko di drop men mit tham tam mo yeng ku ma kini ta idau kini ki pi ngok dia belum ko dia ba un sim ki bom dan license ki don mo ki bom dan license ki don yang ta yo don ki pompat yang trakta kinya ya kita harus cek ki yang ta ki bom dan ki kot ki star ki dut ki but ni kata ki lap ni kata mo de ya kita rungi ai ka jing sneng ya kini ki malik ma kam ada ya kitu ki bom biang license pade ni ong ki ba ki malik ni ong ba pindai ban ai nya ki kali ba bom pat don license marda accident pade ka false kede ki hi kana maka bom pat long mo pat yang ba atau national highway mo kali di banyak step. Today we are here for conducting drunk and driving. Most of the time we are seeing that there are lots of accidents because of this drunk and driving. Not only drunk and driving, we are checking these helmets, then we are checking the seat belts, then bike riders, then these pillion riders. Daily we are checking, and we have given so much awareness on the road, but still so many people they don't feel good to wear helmet. So we are conducting these checkings. Now today evening also we have started this drunk and driving, because we have seen that in Nongpo most of the drivers in this highway they are drinking and driving. So we are checking this drunk and driving for the safety of the citizen, not only for them, for everybody. Under section 185 of this MB Act, 10,000 there will be penalty for drunk and driving. Habatin, page bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.